tanya orang Aceh sebetulnya benar menemat lah. Yang benar menemat, benar prinsip katanya hidup. Ya, be ho yang irun kenan katanya udah pubah. Ya ho yang iput kenan katanya udah maju be. Ya setidak ji kata dukunya di baput. Mudah-mudah lah bajur. Nyukan kata duku kenan di baput kenan lom dapo. Man kan kapah. Nah solusi badro bu tajo merdeka Aceh. Padahal solusi balon kon pengamat negara, lon pengamat nangro. Ada misang lun pengamat nangro je tajo Aceh merdeka, lun kon pengamat nangro. Wali negara akan naik deh, panglima akan naik deh, dumpu akan naik deh. Ya jadi yang ke baurun ron. Habis sobat, jalan ba potek tenggu. Ya kabi ubat. Pu kabe wapinya. Ya, pu kabe water. Ata be tegar haji ha, bos rutuh yang lagi nyan. Nan laga gede Reza Mulia. Ha. Jual obat apa tu dengku? Ubat cot anak tet kemar kena aku mekat di obat lun. Wujud. Pinjam kecamatan bu, wana pinjam do. Wanyo kakawat abu Aceh cukup berat, balut. Yang balut kon gok, yang balut urung rot, yang pu balut pi urung rot. Sama-sama kata balut. Ini tak pegah hatu ini bagap. Padahal bodoh tu yang pubalut. Yang pubalut drot, yang gulung drot, dumpu drot, kan burgo. Gasa abu panih na lembut abu. Abu hana mentemai ya pertimang lembut kelembutan dengan perete di munafik, dung di musyrik, dung kepuh ada kena ba. Hai minta berapa abi. Ban nging lun mentau urung drone. Hai lung berapa di ni? Pudah berapa de mahana kesimpulan ba urung drone. Lun mentau urung drone. Cok an record ba. Baik tu record upload ba YouTube. Ataji jam tapeng ba media. TikTok na jabro nyo na pe anda pegah de ko asap de metau na kai blok. Report tu mak ida pergi. So kalinyo tacok. Maksud so kalinyo yang cocok tapi ke gubernur Ausi. So kalinyo yang cocok tapi ke gubernur. Tapi abui. Tapi saya tapi B bui. Thod kena japi. Sama memandum. Galak that baba petunjuk yang perintah ligok galak that. Tapi penyum kiban sesungguhnya perjuangan Aceh nya tengku meduah. Na penyum bacut. Baik urang drone baik galak that ban kadijo ija ketua tikre sapo peng tertuh ribe sapo hana sadar yang limong tun di tipe anu. Sadar nu baju dengkum dua kapun boh periode kapelom. Kana dupui no para pengkhianat ino di tipe urung don tapi pakon urung don hana utak nebi suara kawanya lampap mak. Kau kau putar kaset nu. Nu pegah tu galakau lampu koma kawan-kawan tu Aceh mereka. Isaat pilkada lampu koima ke awai wakah hele yang juk suara. Awai wakah hele lampu koima ke yang bi suara. Kaya ada pegah no Aceh merdeka. Kaya wo lampu koma ke. Kan? Kaya wo lampu koma ke tarik anu ten ma ke go sapo. Baru kacau Aceh merdeka. Kiban nak sa? Lampu koma ke kapu blo Aceh ka Aceh merdeka. Suara kami di saat pilkada ke lampu koma ke depa.
nyambui di pe. Tapi kajo suara alam. Ampap mak. Aku temenak lagi nyo kapegah tu lelaki. Sama-sama kecil lampu koi mak ke pulau Aceh mereka. Kon meceh awak partai mentang rakyat bila ke boleh pukoma pidum. Kai tu punya tipek kajo suara lampu koma ke budak bak demi peng tertuh di pe. Bak demi ja ketua sekret apa. Oh, dah Aceh merdeka lampu koi mak. Suara kajo. Bak kacau peng tertuh di pe. Ni apa man ya ada bawa kakak gede. Iban nak sah. Kuring sah kan? Aduh leke Aceh merdeka, Aceh merdeka, Aceh merdeka. Ontai awo rumah mak tak tidak rok do tiga sapo kon. Jalop le jak rumah tu tiga sapo. Wakah ke baik kena dulu kedum. Hai bangai. Sama ke mandum, dan tinggal nang Aceh Saban memandum. Kuputare ke Saban memandum, utak otodok bangai. Pegah kawak partai, kai pelikut Aceh Merdeka. Dia wakah bilang pukoi mai ke depan yang dipelikut Aceh Merdeka kajuk suara lom. Bangai lampu koma ke kon bangai. Aku pegah bangai bak brut tu dia ke kon ka bangai. Kawar Aceh Merdeka saat pilkada awai wakah juk suara le lampu koma ke. Awai wakah ja dari baliho para pengkhianat nyandum. Kanyo. Pegah tu salah kau. Pegah tu salah di pelan, salah di pelit. Sama memandum salah ke. Kak kedepunya awak partai. Awak pelikut perjuangan Aceh. Tapi bakon di saat dibi suara di tu podium dibi suara mameh. Dijo dimari dengan haba-haba lembut. Dibi janji-janji mameh ke kata-katanya Helen Pap. Nah sadar pun yang kah dibuktikan yang kalau dilafazkan janji mameh awaknya. Tapi hana utak jin mentong. Ino tu bak beha uri inong hanai pakai. Ino tu bak pakai beha je lapor kena bak pakai lampu koma ke. Tu bak ni nong tu pakai pampers kadang datang bulan. Ya perah pakai kena. Ni ya paman sabah kakak ya gede. Hana ku temui aja pertimbangan dike. Nyo teka kasal lagi nyo dabari kong kasalah ni. Oh ya. Yang sebetulnya saban-saban kata pegot salah jino. Kau nawak partai mentong dikata-katanya pilih pap rakyat bangai pi kata tu penyan ululhan mentong tapi suara kawaknya. Tapi kata salah ini salah si pelan salah si pelit. Kata depu ino awak pegot partai yang tujuan di pegot partai menyokong untuk dijak calon draw di kebui tersebut. Kepelam lebih suara. Gaduh perhidup si pulang, gaduh perhidup si pelit. So yang pudep katanya manusia, so yang bi nyong. Apa manusianya? Sehingga terjak perhidup ke manusia. Hidup si pulang, hidup si pelit. Alah haglan tu tak. Ambo dihanyo lagi raya. Nyo, dia temari kasal lagi nyo kong kasalah nu. Nyo kan, kong kasalah lun. Uma pa lut off le tiap apa? Nyo keluarga glipol no. Okey mah beri dah ceram dua apa? Nyo kon kasa memang. Urung drone kan minta kasa dengan lun.